Madame Sarr Tigi. Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Nyala no seda. Kono wole. Ko be ngondi mo nena de so. Merci. Nini woni libre me da waya daga su bisla fa. Non. Fion. Parce que c'est un des crimes secrets qu'on doit nous de la prison. Mais ça y est, de grâce. C'est parce que j'ai fourni mon effort. Ce qu'il se trouve, j'ai assez fait pour qu'elle soit libérée. Et maintenant, on a condition il y a que les des amis nada muni ko sab makko atilam ko objectif fanga dan ardon ko juste libérer bon mo yada je peux pas la laisser ici Libéram. tu yat ni detta mo yada ka peya pour le moment parce que problème wonde on mo nini si andi me même dino problème mo jogion hay mi yolo de mo donc wa ta wadi Ça veut dire que nous avons la liberté ma bonne. Ouais, c'est mon cas, ça va y avoir. Si je comprends bien. C'est ça. Pour ta vie, tu vas dire. Non, mais ni kongal ni mi ko de hôtel. C'est le fait que y wala ka kaswa nenda gadi. Mais on m'a la liberté ya ko kama. Ça veut dire que yoni kaso on continue. Wala ka kaso bien sûr. Négociation wala. Pour la négociation, on va dire en condition wala. Pour les conditions. Pour le moment, on va attendre. Ok, condition qui dit. Ako yal to ya adam. Ça veut dire que yoni metal bien. Elle est toujours en prison. Nani mfike mahala ndehala afamani. Minima sous cette terre, ce qui donne la valeur cardinale à notre situation, c'est quand on se donne la patience et le courage. D'abord, elle est déjà libre. Mais avec la patience, pour le moment, on va attendre. C'était une autre affaire que you to the castle. What are you to the Tonga? How are you worried? They get a mic of soccer. D'accord? Mais mingo mnachata modo. Singaki modo mingo milutalo. Je comprends mes familles Johnny. Mingo fusu mi watasi na wonu do. Bawo ma hande ta di procédure mo engage da. Ya jusqu'au bout. Donc bayna mi melo akonde mun to man ngone ko mo ya no ko. Toujours ko maintenir une patience en moi ay quoi. D'accord. Nous faut la vente. Ya ko Madame on Sam. Ana niko meyo de. Oui, bien sûr. Menani. Kono mi ko mi fala. O ya chando to. Parce que mi wawata yogol hino bibbe am ben hino modi am. Chimi hara ya ngona ino ka prison donc parce que mi wawata yogol mi accabe. Mi wawata yogol mi yal mi jiti hizan mi yalla mi anda ko ndo woni mi anda ko dedi hondi be jonna. Kono mi wawi dum do. Madame Sally, écoute. Anita. Pour que bien. Pour négociation, on va donc négocier là. Donc, nous va ta marque dedans. Lan andi dum parce que pour la première fois on a négocié des filles miel. On va dire plusieurs fois. C'est la andi dum do. Mais femme là. Et écoute, ce qui reste clair, Anstay a préféré au Nord. Nous avons parce que l'année de votre pour le monde. Donc pour le moment, je te laisse tranquillement méditer la faute de la rapport. Oui. Merci. Madame Sarr. Force ta situation na raison wa ana on den mara ya. Sasa le fait que wa bi négocier des hayata hawana ke. Muka sama wa négocier des gadi hamdi tu fu wa do te.
parce que wolo mi woni je golle makko dengo mi ko holi min ɓuri wolade par ce que o yehi plusieurs fois ko yahata 5 fois mo yaga prise mo tawala o yahay men yewta o wolino ha joni tawi sikke mi vraiment ɓawa ronki yo seeɗu ɗon miɗo andi ono mo ganda ono mo yaha ton hayde wotere ko o tagaɓe goto yangi fiya jindi fiya donc ko mi yaha donc yejiɗo fiiɗu mo dani no kama wonde no ga oublie ça mi ko fala koye pour situation négocier ndaren so wawa wadde ɗum ko je comprends bien ce que tu dis. o wawi yawde yewto yarame discuté ok yeeyno yewtude ke joni sono tan nodde ka numéro makko mi halanoma de ko noddaɗo jogi o ko nodduɗo pour Amina yalti ka prison o yalti Amina. mi nanago mi yaw ha mi yimo kanko e avocat jo makko iɓe jooɗi ɓay mimo tawa mi hoolaki Attends. Amina yalti ka prison. o yalti C'est ce que toi tu dis, bonne nouvelle. e pourquoi pas Donc, bonne nouvelle, maman. Non? na nouvelle moƴƴo noon Ayi gidi Amina mo wari yon haye ka prison ka. Amina wara modi awo yalta. Si ta justice on libéri Amina, mimi liberata Amina. Amina yirti to ka prison. Amina lutirtani. mais quelle importance kono ɗum ɗon nafete mayɗo maayi hay Amina woni ka prison ha o maayi ɗum artirta may ɗon Maydo. hara yejjitani dey kadi an ko moddima wara ka min ko mi ñaga nene goto momi muyni o mi ay kenni min ko on wara mais j'ai oublié Ah, moi je ne vais pas oublier. c'est déjà passé Moi je ka fala ne vais ɓe pas. nga lottuka kaso Donc anga fala kay be ma lutuka kaso. Kono mim nandi ay mi da fala ko wari ko moti, n'est-ce pas? Tu as l'intention de Amina ka soudu donc. mais pourquoi pas Pourquoi pas? Celle qui a tué mon mari. Ne me pose même pas cette question. Mon mari n'est pas ton frère. N'importe minyama. ok ana fala poursuivre o yiltitoka kaso Bien sûr que je le ferai. ok mi ko miñate ne Aïssa ko miñate an ko modima wara ka min ko miñanga nene goto baba goto ko min muyni accanimo ko miñirawan wara donc si mimi wawi muñade an kadi muñano min ko mi muñike muñano mi torki mam jeejiɗi Alors mon équipe, few oublie je ne veux pas oublier cela. Si anga munyi ke mimi munyata ko mi hollete non. Modi no weli buri nene goto. Si tanko nene goto man, nene goto no weli bien sûr ko hakkunde kadi goddo e modi mun no weli buri hakkunde nene goto mi hollete ni. Si toi tu le ça règle ta vie yo Amina yimtito ko prison. Mimi règle fi yo Amina yimtito parce que Amina ne doit pas vivre comme ça. important son ko yiltitoka prison hay woni ka prison ha o maayi ɗum artira e modima Cela ne me dit rien. ɗum artira e modima Mingi cela ne me dit rien. Le problème c'est o yiltito. Ko sanction makko non o yiltito. Tu le veux ou pas o yiltito. Ah ko en guma joni yo atu wado vi mo ne. Mi o wado vi mo mi kamiluta yon susi do mi fina mi fonda ya na se wado moda mi fina mi fonda yon mi wado do mi wona ija. Il n'en est pas question. sa jaɓino jaɓu ko mi wi kon quoi yaya Naam baba. komi noddirma ɗo mi jitike ha juuti mi taw ɓay ko on ɓiɗɗo gorko on piji gono toon ko am tun mi gastaɗi haalande mi waɗa jajama à l'écart par ce que ko on ɓiɗɗo gorko on donc ko proposition ma momi falma explique ngo quoi Ah baba. donc façon no wonirɗen ka suudu ɗo wona sifanimi faalira quoi mais ko aɗa ronduma ko ngadi ko ɗum rondotoɗa Ah. donc mi faala ɗaɓɓude sonnajo ko wonɗon ɗo e mum Hondu. Nana baba. mi inni jentuɗa noon kadi moƴƴa wona avis mawɗo e moma landaɗo mi hollitete woni quoi komi hollitirayma ko fi janggo waɗa sonnajo o ar o yiya ɗo mo a anda miijoɗa ka ɓerdema a babi an no murtidi e goɗɗo no naati ɗo no yalti ɗo koya andu sa yiiɗo sonnajo mo anda andu ko ɓenga
koko mo ma do procedure nyako wodi Babi. Onon kontu wa to jombu wala to no biro. me dani mi ngi ma wodi ka Ah, babi. Pai na on tiol fenande. Ola ni so nyugo lengo galle do fu. Sonna be njelo ara won don jombu ko. ya Naam babi. unafia posa na question unafia ziza unafia wala force mino dimaro sina holli to godma proposition ngam c'est très simple Babi min mi wata tawtu gollo ngi dum don. Biro anno do yetto yo goddo ko kadi an don tawno be. Min mi wata bino babi. Ah. est ce que da jodi ni hore mande mo est ce que da famu ko mom halande ko min wona avima o milandaki avima fus honi ko mi halande an ka sa yido sonna de bawa ko andu ko bengo wona murtina do ma Babi. parce que landi avima ina tawti ma tawda milandaki avima fes Olanda ki avian ka. Awara son ko wada ko galle do nan. 1.5 On fami ka ba ba ko wata son ko min ngo mi son kata ko inni hara pus nyoro nyaare wada ko galle do. ko mi ma ma ko mi hawli Voilà. si jaja ma ari Mhm. awata na mo Aw babi. Aw. si Allah ja Jola ya mi wanti na kafe. okay so ari ko yo tinanta mo nani Oh. Aisha hoto sabe o Kondu wat. hay ko am milandi fi sabe o man lam yandom Depuis quand? Hey kwande ko andi mi ron kanima. Andi mi ron kanima. Asikura bay mi da fanki mi da jokki haja da asikura haray mi bulete woni tuttangol ma boni ko ngadere tan kondu wat. Kodi jokki dala ina nyaaki mi hala nani ala duwa e musu. Aisha you wairu no ko akodo do Ni wana ataka kwa woni ko don do. Mi hala na ma mi hala ni no ma mi filli to no ma kadi ko an woni ko don do. Dai no modi ma hala na ma. Awo mi hala. So jo ina ma ka plasma jo ina ma ka plasma. Ala plasma mi hala ni ma mi hala ma ala responsabilité. Onu jo ina ya jibini kono mo ni dedo ko mon do ko do taka Lando deuxième femme ma on lando mo parce que ko kanko harmi la ma on hani mo yo sera mi e bi be mi anda ko no jokkiri la on wa chaque fois nyi ne ko fi ma arrête ngango mi sudu no mako mi laba na mapos awa teddungal ma joma sundu ngarti amude ayno joma sundu ngarti o hewtiti nyama are ko wonduda ko ngader sudu do mi ronki mi nga harni na ngaduna seki mi do hutima ha yantoy depuis no gom fudi ma ide mi holaki ma hay nyallal gotal mi holaki bonkiji ni foppi da wondi mu mi sarena ki an wada la ngon si a wada la yeso bi be ma be mi hala na ma fus ala mo wada si fili ma jon ban watul tangi Fida. mi na wala juude wadani wala nyapito da yeso feta woni Allahu akbar ko buma no ko ngade suudu do ko buma no ko bumi tete wona mi hala ni Bumut. ko buma no do ko bumi tete wona nene bibbe be ngarti Bumut. ko se to mi uda hala ko mi andi ko benno mo ha han ngon kasi ko te disita o en kabay pasian yo jarada do go woni da façon ni bono to firo dari yeso do disita diri yeso na taka samba a ñando het sinani ma gorko dugula arada miiji to non a wolatano hay fiyo wonɗo ɗen ñoogue wonde yeeso maɗo sabu na Allah komi waɗanma e Allah
Madam. Bien ni. Madam. Madam nalato. Mida ito ye gol bombo. Bien ni on ton da iude. Ye bombo. Bien ni. Kono mo nyalbanata. Bien ni. Na. Madam sallo. Madam aku neng Allah madam. Min dong andi min madam mi do jettuno fimo. Ono le kadi lang andi le do marani lallangi golari. Kadi nami. Mi andi jakar sikeji men lannade na du ngara e nyiti tata sabu nama mi dabbiti yo. Bien ni min kadi nami dandi no mi dono. C'est partout c'est faire la recherche de vous billahi. Comme wonno do ngayata no lan. C'est manqué. On manqué lang. C'est manqué de vous. Zezir hakune ngalla. Dari kyo. Wala mo ngari wari lang. Mi arti yawa. Mi arti ka nder suudu do. Alhamdulillah rabbil alamin. Honno hida jam. Kono dari kyonki mano tu. To wonno da. Amata ongi ilangi la ter ko chonki yeyi de bombo ndinni. Mata. Ala lotade. Lotade. Ko yeyi de bombo ndinni mata. Honde to ngam se sarde tampi hanka be yeyinta ma bombo. Ka yangoto don kon fo. Bien ni. No. Ono woni tombo mo. Moƴƴude monkin. Fiyon. Dina ɗum ala ko ittanɗo ngoya fuuta goreje mo gongaduɗomo ɗo ha joni waɗiri ni wayliteke alan andi onon ɓe alan noon mbiti ko moƴƴere ko acce waɗugol hay goto noon waɗa ɗum ɗo yikkini yeyingol on tigi ɗo sina onon o sombo ɗo fof ko on tigi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo ɓa on tigi mi anta on ɗo Bien. madame hakkunenye allah miɗo wadde ɗum ɗo ɓamiɗoy hay goto alalam forsude Ma hida yidi yeygol bombo ha hande mi yeyinalima kono en halnala nga wala yeygol hara gollali golle ko basiri tele ɗum ko mbiyeyo mi yeey a yeytata ɗo bombo adi a faami madame ton kere woni no welama woni welata ton kere porpole min mbiɗo waɗede hunde ma no welammi eyi quoi a yeyata ɗo bombo adi a faami parce que ko mi madame min mbiɗo wadde nde hunde ma no welammi ko piletirande woni maɗirde ɗum parce que ko min andi fi ɗo andi fi o ɗo kadi ɗum ko haari annduɗa fi oɗo annduɗa so tawi ñangala hay ko wole siɗa pata patannade ko an andi fi oɗo ma ga andi ko fi goni kon ɗo min ala ko wone he quoi acce ton poɗotir madame ton poɗotir lanni lanni ton poɗotir ama ndaran fota uddude gite ma ɗen darala innuɗa joni joni ya haɓɓa biɗoru tew kadi bommo kanala ko congélateur yaha yeyade kadi bien acce ton poɗotir acce min on ɗo min mbiɗa création probléme bonbon siko mayde hunde adadata acce ton poɗotir acce acce de awa mete ɗo Aïssa acci tan ta mema fiyam ta mema mi ñawnima ta mema Aïssa a yeggiti aw hiɗa yaawi ko yejjitata hey quoi acci tan he kon ndu waɗi wonu ko falla kon ta mema e hinoma ɗo mi haalante fi hu gotum mi luttata croise des bras fii ko waɗi kon laaɓa e pos si allah hawneni jaɓi mi hewtiti quoi a faami ko andunoɗa ɗon hiɗa woni a wona ɗo suwa yalta ka yaasi ok joni sam tawa nan ɗo si allah hawneni jaɓi hiɗa andi miɗo andi hiɗa andi hono ardirɗa est ce que a faami sallo tawa lan ɗo hande si allah jaɓi min siɗa wawi dirisude wona suudu anduge moodi ange golloɓe amme a faami so mbeɗa kirɗude lan ko hari annduɗa fi saɗo na hande ko min andi fi saɗo ende samu tawete ɗo acci min yimɓe samu tawete par ce que mi anda ko fiyonu waccane sifama e nane e ɗiɗiɗomano sildo ittuma min sommanamo ɗokata hande sildo ɓe sasa dedi ko sawuri ɗo kon ko gonga kanko andi fi moodi am